So hey guys, Engti here and welcome back to my channel. Lasi pinia video long puto chiton long po choro lo kade ko ya phanda lasi pinia video abang alano ateke na dumlo chini lo no lom gene video abang ne sita me video upload long le pin ateke pachu lom ke example hai sita me na long example li lo sita me upload long le lama pinia se kya to ko anumla chini lo ne lige non ke student student lang madede angge la se student life ke nanto chini la ekdom diktar pe ko mande tame mathare a video bange non ne le ke bana video bange la no ek video se ban rong lo theke la ne le channel long tame ne ke album video si bunai popular album video ta on air jo ne ek video ta jok pon bom bo jalo tek video editing video ha jok pon bom bo jalo tame handle di nantum da lang pon tha asi pinia video topic ke bang ke la henlo WhatsApp apu thak la hai WhatsApp apu thak la WhatsApp apu thak use bang do pic di WhatsApp ke mandu WhatsApp use bang do pic lo sita me chini ne a feature lo trick lo chini ne do ulan la si pini ne tag an na do mana tham lo WhatsApp apu PC na ke claim tag ma WhatsApp along hidden trick mane hidden feature hide o mati di na sigi bilani adhe ke nantum pathek long le hor muta do lak WhatsApp along asiyang tum so video lang man nantum han pajot thina nantum so video pajot thoi bolote last long nantum phan isi hini a app ke me yang thanji la ke nebe neli nantum phan isi a ke me app hini yang thanji play store long available lage sita me so video ajo that silong di de la si sana to tante phone na le dama. So guys, let's see first now to my mobile on WhatsApp along damon WhatsApp long damon and ke WhatsApp long dam that thak hai hola search button do that three dot hai three dot tok bor ke tom thek long da ber non tok bor ke tom ke la that setting lo account number te privacy long that jo dalang on that who can see my personal inform tamilo info tamilo hai sita me da ke nang personal hormu kumasi nang kelang ekjima de daksi bilo last scene the past itu profile picture alam itu pas cetan pon na la profile picture sita me ko mamasi nang lang ekjima jongsi nang everyone bicall obote lage ma duta nang profile picture thek long po jongsi my contact lege bilo te lage nang phone number hai phone number ke do tum anan ke la amen da ke sep tang to man tum si thek long chot po sita me nobody along le bilo bote lage ma duta thek long le lo yang la si na do a profile sita me ma don pa thek long le da chok lo power bank ke non isi la nobody long do te ma do da thek long do example lam nobody ni my contact long bilo angke nobody long bilo te ma do da la madusa thek long le lo la nang profile picture nang sit thek long chot po angke la dat ben dam tu nang status post what day la so nang ke post status video non photo non komansi pa thek long ima doctor email who can see my status update nang kumasi nang status ka update ka thek long nang jima pano de ke my contact puto lagi set tang long on ke la my contact accepted ulong berlo pulo te nang tik email lo yang porne tik po ke la ber blue button do mati da tik hai dali berlo te la tum si thek long chot bo la an thek long lo la tik pe to mangi la tik kon lo pin la an ma fi thek long chot bo asi lapen da po do email lo ni background jo po an ke la that bang ke group
group bang kinang sot lo kumali nolong makai ke di makalima the group along bang ke siksak bing nolong ke la WhatsApp group add bang to omadi who can add me to group tau darang gol an ke jongsi everyone long bi call bote la ke everyone long bang ke lagi ma duta nang add me lo nang fa di malima an ke my contact long bang ke na là nang nomor dulu aku nang men siapa lo lah kalau tu melong putih kalau tu minang en mecat po sita mila biar dulang isi kulo my contact accepted be lah dak biar lo putih lah dan be ande teknologi kela WhatsApp use bang doping mati di anke kalau tu nang nomor dong putih pindah a group long a group banai po na pana edwan po dalam junulam demi la son do po ason apo si hai penda pajo na kolo di ke jula my contact accepted pelong nam tik pinon la tik del ke la blue button do yo ke la da ber do tela da andum sina add me chat po la group do sita me dan meet la andum sina add me chat po ke la group potake la andelo ke background tu non ni son tringan thandi day chalang bet tora back jao nahi ya pani back la so la attack sia contact bang ni dam la hai jo la ni tum chat pado pute na chat mane puno hai la ni tum ka chat la ni ke text live pot do mati di hai pot nang bang han sen su ji bele ko ni phan send me lo more of that three dot on ke more long na mon an ke export chart so include media ma te video media ma include media patela media photo hai sen pata include on that bo ke hoda la WhatsApp lo mal jar to that po ni la so amne phan mat share to that phai mo pen ni ke en pini lo mat share that wala chi share bom lo ason sin antum dala nang tung ka chat apota export me lo hola tha trill dot lo namon anke molong namon export chat polong berno anke WhatsApp long share ma FB lo share ma share mo la asi lan velo pini ke so hey guys nang tung ta ni pomo chini ni lang pate komen ala long than non non ni nang thana tengen ko so ni nang than ma so tek me nang buji de lang pote nil pan komen ala long thana lapen ke ini video long ni hola na so video pa jut thui lo pote tu mane hini app ke mesen ni yang than ji bu nang than elo so to la si fast nang tum ma phone long play store long namon play store long namon ke play store long nam te search non do cleaner bude DOCLEANER do cleaner ke do cleaner pu search dalate berte na ke rangji la do cleaner pa hai lage ke bantang lo anke ni so app install tang hadi na to ne bangi kan store tang fast pen setame ang to mana baklang jipan pusi aku play store long sidam to lo anke na to mo install jip te la ni link description long no pi phe so app link ke na to mo da pen install cho ke ni open open dalo te jola sono interface bang ji ke interface bang ji bang la sono anke na to kuna logi dam nang ji abel privacy and policy pudo hai solong da mo ni da mo ke first ke labiar green color do idi storage balo jongsi na to optimize long bero pute atom storage na phone storage tame isi virus pen jok hoi po mane di virus do madi to phone nos da man kila so pan ki clean ji pan so app ke kabunai la to ma phone long nang vek po ne phone long det kale la nang to ma phone long so tame so virus app ke nang vek lo virus ban jipujoi fan kela de battery itum so itum pas copy pi app si so itum phone battery use ma la sitame optimize mela kela bena download de
lagi ituma phone so there ditimati ot ong de hela pini ekdom lang ong de abisi ot de lopote so there ditimati aso phandai tum pangsa melo cool down bolong berlote tangni ni cool down bolong ber pon phana baklang po cool down better cool down bolong ber elote jolason lo cooling CPU ange cooling tank lo ange normal nang lo boge tangde at nang tang lo normal po bang boge jo normal lo di ason lo anke la de lo pulo tang tem em shelter cleaner de nang solo lai tum a phone na pene MB hai pane di asiso app nang solo nang tum install hab itma phone mane virus kichu virus do ti mati tum phone samila so phan chipa jogi fan lo asi lan velo so apps tame isi abang ke do cleaner app के अनमेट दिख लगे एकदम अच्छा तरीका से एंड लापेन के कपिला पिक्स आर्ट anpar bang non isia app bang nang tum play store long na mon nang tuma mobile play store long dam that pix art bu search non pix art photo editing app lagi kinang shot lo athe kino lam nge madu sitame photo edit abang aning hang di pix art bu search tang at lo bote neli install lo hasita update dela mo update process mena to mana paklang ji pan pasi pene play store long dam lo ange jo photo editing app lage de em ate na tumra chini lo lom ke la photo editing nata hai aning hang bang do di photo edit aning hang o asita me adek tunga app chini ni landom dola and chini le asita me chini ne tum pas me jor pi jor po to pas me chithano pix art app hai nasi pini video bangela hini app man than bon lo sita me tum ne video langwer non neli belek ka app man than bon to po lage photo editing app nasi pini video lo bangela hini app lo abang ke photo editing pan me pic pus tame bele ka eta do ulang he mission sun lightroom to snapseed to mission sun do ulang anke photoshoot di lai do ulang sitame PixArt mission de PixArt ano photo edit me pega and lapen ke naso photo theklang ha ni photo hai naso photo sen tame ne PixArt pen se PixArt pen is snapseed pen se ne edit lo naso photo ko son se de nei ma pate theklang pate ni fan comment lo than nan so a photo ko son se de nei ma so video wan ta pate thanon lapen ke lapo photo tame ne snap PixArt pen si edit lo kami malang no laso na videos laso abi photo ka edit ko son mala ta bantha pote ban po nasi pini video abang ke la an lo la ban ke nan to mata ta hai PixArt nang li mane install hello sitame open lo ki use hack to that mane ki use hack to that install hello foto ta kaide po plus tame edit thekte da sida me mathari ne comment along thanon no so PixArt app ko so se use nei ma nele to ban ang ton thanon po asipini a video bangal an belo la so video long si mesen po te like bisa ben share tha nang lijur pi jur po atuma pan athe ke nolom ke WhatsApp pen la group ka chak select tum do di ase wala tuma pan tami than tha tum jor pi jor po tum tami la som do bas te group en chisak ka chak select do ulo mane bang group en bang do o te than tha so la so pene kubila la bas te group na en open da chipa jo email pe alarm than non ko so chipa jo email than non chi share non so video de
la ande lo li karbi dun penta cepat tag dun ona de magali ma la si pinia video abang ke la ande lo. If you like the video, please do like and subscribe to my channel nangli jongsi neli video neli channel aki milam de subscribe na ni channel fan la ben subscribe then lo pute press the bell icon subscribe then lo pute la bell icon press that not and get all on become and jong ga bell icon la bell dal pute nili ki posting na ni videos ta min nani long notification nang kili dia fan hala press bell icon da bell that not and get new video bang ke la and bell bye bye tata see you in the next video. तब तक के लिए बाय जय हिंद वंदे मातरम।